I najlepši si. Snimali to trnje uzetu? Jao, gdje si Laro, gdje si kučko moju, jedin? Gdje sam ih ja snimat? Dođi bebo, da poljubiš tatu. Da. Ajde, čime uđi u našu palatu. Izvola, idemo, evo, ulazim. Ušao sam. Zaključaj vrata. Odmah. Idemo. Gledaj, tatin poljubac. Pa jel vidio ovo kod mene? Vidiš što li sad moraš. To je nekad bilo, Milosav, ti nisi došla u ovu palatu sve ruži. Sve, pa za sve ovo. Ja, vidite kako je u palati. Lara kuća 2000 €. Stolni futbal 1300. Tata. Idemo da vidimo kakva je situacija u domu Hersonu. A, vidite. Tata. Evo, čime, to je patike za trčanje. Bebo, tata. Poljubi tatu. Ajde. Tu. Digdi. Digdi, kako ti kažeš? Digdi. Da ti donesem. Jao! Joj! Ajde. Stavim bu, ovdje gore. Ja, vidite kako živi moja žena Milosa Kraljica. I kako živim, kako si mi romantična. A jebi ga Milosa. Ko tuđe i baš ti ružni to. Ja.